Tubaye ikaze inshuti mudukurikiye kuri channel yacu Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya umenyereye tubagezaho update y'amakuru agezweho. Turi ku minsi 27 y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024. Reka tubasuhuze tunabahamwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe naho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Reka rero tubagezeho amakuru turi buze kubagezaho mu buryo burambuye. Turahera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma. Hari byinshi, hari ingamba zahafatiwe nyinshi zo kurinda umutekano. Nanone turaja muri territoire ya Rucuru. Ku munsi w'ejo habaye imirwano itoroshe. Turaza kubagezaho ibyaranze iyo mirwano. Naho muri Buniya Zayituri nuko Ministre w'Ingabo Jean Pierre Bemba ari mu ruzinduko rw'akazi kureba icyagarura umutekano muri kariya gace. Turaza kubagezaho ibijanye n'ubwo rugendo. Naho ikigo ca AP gicukura amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirashinja iyo societe kugurisha ayo mabuye y'agaciro n'igihugu cy'u Rwanda. Bavuga kuko ayo mabuye y'agaciro ava mu gihugu cya Kongo. Reka tuze tubagezeho aya makuru mu buryo burambuye. Reka amakuru yacu tuyahere mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma haheruka kuba inama yiga ku cyagara umutekano muri kariya gace. Inama yahujije inzego za leta n'iza gisirikare ndetse na societe civile. Barebeye hamwe mu byo bize muri iyo nama, barebeye hamwe mu buryo bakibafatanya kugira ngo umutekano usesuye ugaruke mu mujyi wa Goma. Ni byinshi bemeje kuko societe civile yakorana n'inzego za gisirikare kugira ngo barebe uburyo banoza umutekano. Nanone mutukiri mu mujyi wa Goma haracakomeje kuba umutekano muke, kwicwa ry'abantu, gusahugwa n'ibindi byinshi bibi bikorerwa hariya. Rwose umutekano ntumeze neza hariya. Nubwo bapanze izo ngamba ni ugutegereza tukareba ikizavamo, ariko sinzi ko hari umusaruro byatanga bitewe na wazalendo benshi bahari bafite imbunda. None n'abandi batari muri wazalendo bose baraprofise bashaka imbunda zibafasha kwicungira umutekano. Reka tuje muri Rucuru gato. Tutaraja muri Rucuru nuko mu yandi materitware yo muri Nord Kivu bitifashe neza. Hari imyiteguro yo kurunda ibikoresho bya gisirikare n'amasasu menshi n'ingabo nyinshi aho zitegura urugamba. Za Mugunga muri Nyiragongo hararundwa abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho byinshi aho bitegurira urugamba. Naho ku munsi w'ejo muri territoire ya Rucuru habaye imirwano uhereye mu rukerera rwa saa 11 za Rwendi. FARDC ndetse guhera n'ejo bundi FARDC yatangiye irasa amabombe ku ngabo za AFC, amabombe menshi, ariko AFC yaje kubihorera ntiyasubiza mu rukerera rw'ejo hashize. Nanone yarongeye irabatera mu bice bitandukanye niho imirwano yabereye. M23 yaje kubasubiza aho baje n'ibifaro byinshi. M23 irabasubizaho nayo yanje kubarasa, ndetse yaje kurasa igifaro c'ingabo za leta kibasha gusha, ndetse yahikiye
na zimwe mu ngabo za SADC zikomoka mu gihugu cya Malawi. Nanone haguyemo n'ingabo nyinshi z'abarundi muri iyo mirwano yabaye ku munsi w'ejo hashize. Rero FARDC yashakaga kubohora umuhanda wa Minova kugira ngo barebe uburyo bafungura ririya rembo, ariko ingabo za M23 zaje kubirukana, zibakuraho imbunda ndetse zica n'abo basirikare benshi batandukanye barimo ingabo zikomoka muri Malawi zikorera umuryango wa SADC. Nanone indi mirwano yabaye, M23 yarabirukanye mu duce twose iyo mirwano yabereyemo. Naho Minisitiri w'Ingabo za Congo Bwana Jean Pierre Bemba, Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba ari mu ruzinduko rw'akazi muri Bunia, aho yabonanye n'imitwe igwanya leta, imitwe igiye itandukana, imitwe irenga 21 ngo bafitanye inama cyangwa se ibiganiro byo kurebera hamwe uburyo kariya gace kagaruka nk'umutekano. Muri iyo nama rero hitezwemo kuba yaganira n'imitwe itandukanye, bakareba icyanoza umubano cyangwa se icyazana amahoro muri kariya gace. Ariko biratangaje kuba Minisitiri w'Ingabo yicarana n'imitwe y'inyeshamba bagakorana inama. Rwose iki nicyo cyerekana ko leta ya Congo ikomeje gukorana n'abanzi bayo cyangwa se ifatanya n'imitwe yitwa ngo niyirwanya, cyane bayishinja gukorana n'umutwe wa Codeco. Rero umuntu akibaza ukuntu baza ngo gushaka amahoro kandi izo nyeshamba arizo zirirwa zica abaturage bo mu bwoko bw'abahema, ariko ngo nibo baje ngo baganire bigire hamwe icyagara umutekano aribo bahungabanya. Rero ukibaza ukuntu yicarana n'imitwe y'inyeshamba ngo bashakire igisubizo cy'amahoro, aho gushaka uburyo bahasha umutwe w'iterabwoba ukomeza kwica abaturage hariya bo mu bwoko bw'abahema. Naho mu zindi ntara muri Haut-Katanga, Haut-Katanga yabonye undi muyobozi mu bya gisirikare, ni umuyobozi w'agateganyo, ni Bwana General de Brigade John Chibangu, niwe waje kuyobora iriya ntara mu bya gisirikare, aho yasimbuye by'agateganyo General Edi Kapende wahamagajwe i Kinshasa by'igitaraganya. Rero General Chibangu yaje kumuhagararira muri kariya gace, muri 22e region yawo muri Haut-Katanga. Naho muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo nta mirwano yahabaye guhera ku munsi w'ejo, haracyariho agahenge, nta mirwano irabera hariya, nta mirwano yigeze ibera hariya ku munsi w'ejo. Yego, naho muri Rucuru mu gace ka Kanyabayonga hakomeje kurundwa naho ingabo nyinshi, ndetse muri izo ngabo harimo ingabo nyinshi za FDL, aho bitegura kugaba ibitero bitandukanye. Tubibutse ko General Kabundi aho yagereye hariya ku munsi w'ejo aribwo yatangiye gusa n'uyobora urugamba. Ari amakuru tunyomoza bari bavuze ko M23 yageze muri Kanyabayonga yayifashe, ariko rwose ntabwo M23 iragera Kanyabayonga, ahubwo Kanyabayonga hakomeje kurundwa ingabo nyinshi zirimo iza FDLR bitegura kugaba igitero kuri M23. Naho ikigo leta ya Congo yareze ikigo ca Oppo, ni sosiyete icukura amabuye ya zahabu muri kariya gace, bayihaye gasopo kuba ngo ikorana na leta y'u Rwanda
bavuga kuko aya mabuye y'agaciro nta handi ava mu gihugu cya Kongo, ngo kuko u Rwanda nta mabuye y'agaciro rufite. Mu by'ukuri ukibaza icyo bashingiraho bashinja ko ayo mabuye ava mu gihugu cy'u Rwanda, kandi u Rwanda narwo rufite amabuye y'agaciro atandukanye harimo za Coltan, ndetse mu minsi ishize u Rwanda rwaje ku mwanya wa mbere mu kugemura Coltan ku isoko mpuzamahanga. Rero ukibaza icyo Kongo ishingiraho ivuga kuko u Rwanda rutabona amabuye y'agaciro. Naho Perezida Felix Tshisekedi ari mu ruzinduko mu gihugu cya Tanzania, aho azahava yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa, aho afite kubonana na Perezida Emmanuel Macron, uwo ni perezida w'igihugu cy'Ubufaransa. Rero hari byinshi bazaganira. Tubibutse ko akomeje ingendo. Leta imaze amezi 5 mu by'ukuri nta guverinoma ihari, atarashiraho abaminisitire. Rero ukibaza ukuntu igihugu camara amezi 5 mu by'ukuri nta nzego zikiyoboye, nta badepite, ministeri zidakora. Ayo ni amateka akomeje kwandika ataba ahandi handi. Reka amakuru yacu tuyasoreze mu makuru y'imikino. None ni posho hateganyijwe imipira myinshi mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu by'ukuri tuzajya tubagezaho aya makuru kuko Premier League mu Bwongereza ikurikiranwa n'abantu benshi, kandi baba babidusabye kuzatubagezaho update y'imikino iteganyijwe buri munsi. Rero none ni posho hari imikino myinshi iteganyijwe mu Bwongereza. Umupira wa mbere ubimburira irindi urahuza ikipe ya West Ham na Liverpool, naho ikipe ya Fulham iraza kwakira ikipe ya Crystal Palace. Ikipe ya Manchester United irakira ikipe ya Burnley, naho Newcastle yakire ikipe ya Sheffield. Wolves irakira ikipe ya Luton Town, Everton yakire ikipe ya Brentford, naho Aston Villa iraza kwakira ikipe ya Chelsea. Reka tubashimire nshuti mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, tubibutsa kuduha subscribe abatarayikora, mwaje hepfo handitse subscribe mukahakanda, mukalikinga, ndetse ibiganiro byacu mukabisharinga, mukabisangiza abandi, kugira ngo mukomeze mukurikirane amakuru yacu bitabagoye. Reka tubashimire, amakuru yacu nakagaruka, mugire ibihe byiza.